Whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei tae au si meilau whaafonga o talo les whareile. Ua saule la pata inga e ono whaatoluina le umi e whaatali ai le whaafou o lau tusi folau. Silia ma le afa miliona tusi folau na uma le au ngā pe expire a o iai i taimel COVID-19. Le na le mawhaiona whewa i atu i whafo ma le atu nuu. Ma o le toi tatala o whewa inga wa iai nei. Ua sawai matala o le pisi tele o le vaenga le internal affairs. O le wasuia mai le sefulu aso, i le lua sefulu lua aso whai ngā luenga. Tutusa lea ma le tolu sefulu lua aso le kālena, wha au popo i ai, ma le taimi e lafo ai le pusameli. O le umi leo lo o whaatalitali ai le whaafo wino tusi folau. Mai le sui al pūlenga i tala le tio ni usila, e le i ai se backlog whaapea talu mai le a feiva se lau iwa sefulu lua. Whaamaunia mai ai fo i tusa ma le wha sefulu paseno le au whai ngā luenga na a fia i taimi o le Omicron, ma mo o mi ai le whaanofo e sea ma o le mafu anga lea, o le te leo lea a fianga o le whaangai o ingo o talo sanga i wha au atu. O le fesoa soani wa au mai, e te taona e ono sa ima whaatanga le 5 i le ono vai aso e te whaatali ai. To o whawhanau la vea i ma le fitu tau sanga lea na tau mawhai e ngau i le shopping center a Hamilton, mai le ofiso leo pe tu sa le tu la etasi le vavea ona nafi. Na pepe ai alarms o le Chartwell Shopping Center, mai lo ai wo so fa ia lea fale fa tau. Ina ua tau nu watu na mawai whanau e au fie le fitu tau sanga, se fulu tasi, ma le se fulu lua. Ma olo o lato umia toys nga oi, ma isi o loa. Mai le so upo le shopping center wha lia le wha te ia toe wha noa noa, ona o le la iti o whanau. Ua tu inatu whanau nei le Youth Aid Services, ma o le ambuli mulita i lava le vaenga wata ua Youth Engagement. Mai le sui o le ofisa leo i Hamilton, o le nei mata upo se whaafita au le patino i le community, ma e iei le mata whaio ia mātu e tatawai, ona va ai whanau po o saonga le mu. Ai moso o se tase ieni ngai o inga e ono masalo miai, o ni oso wha inga nga oi, wa tala sanga mai le ofisa e vala au sao le tasi. O lo so e so ele New Zealand Post, whainga tau wha asese, lea o lo ofese ta iei wha amomolia a inga. Mai le fale meli e tusa ma le to atolu se fulu tangata u fesuia i ala tau wha amomoli. Ma e le o iloa po o ai lea e whaia nei fesuia inga e au noa ma se wha tangana. I lungo le Facebook, e iei se tasi o wha alia, ua valu ai ana wha amomoli na suia wha asoli tu la fono, e piki se tasi o fale o loa le countdown. A o whaia su e suenga e le o iloa po o ai, a e pe to a fia tangata o lo whaia lea a mio. Ma le pūlenga al fale meli wa tala sanga mai iso o se tasi ua fiu e tatali sana wha amomoli. E toi siaki le tracking number ma a whai ai ma wane wa yeise redirection po o le toi sui o le nofuanga i momoli i ai wa tatau neona vave fesota i le fale meli. 5 pito nu o au kilani o le amanuia i le whaopoponga wa sau mai le malo leo le a fausi ai i si fale. Tasi tesi ma le wha piliona lea ua wha amatu mai i le malo, ma o le a whaalu lea mo pito nu e iai Mount Roskill, o Mangele, Tamaki, Oranga ma Northcote, ma o se tala le walevo na whaatali iai le Auckland Council. Mai nei polo keti, e sili la ititi ma le se fulu ono afe o fale nei o fale ale social housing, lua afe fale fou, ma le wha afe o fale tuai ale kai ngora po le housing o le ato e wha fou. I reporti watu ina mai o le ai ma le se fulu afe fale e ngā whaatia e tangata ona whaatau. O pito no o filifili o whai unga nei o ngā luenga whai whaatasi le mālo ma le Auckland Council e loai no fuanga lo o matua i mo o mia ma ua tupu ma o le a fo e o le ai le sa o le Council i tau o ngā luenga. 5 i le se fulu ono tau sanga le taimi o whaata oto mai le mālo mo le nei fuanga. Matala muli, ua whaanga solo fuanga le Amazon Web Services e whausiala na data center i au kilani. O le ua whaamaonia ma ua i oele ofisa le Overseas Investment e whausia le data center fitu tesi ma le 5 biliona a le Amazon ma ele ngata le a manui ai mo awa noa ngā luenga a o i tū tau whaamaumaunga. Tasi afe awa noa ngā luenga o le a maua i le ofi mai o le data center le Amazon ma o le au te lengo le tamau ainga o le asa wele tusa ma le se fulu tesi ma le 5 biliona i totono o le isi se fulu 5 tau sanga. Mai le Amazon o se awa noa le asa ngā alua i luma le tomai wha apea whainga teknolosi i totono o le atunu. O tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.